na nyingi kiumia giukite tugaikorwo tukimenya wega ni twakiingira mweri wa kanana niguo wa August tugaikorwo tukigeithania ngeithi cia happy new month koguo ngukikwendithiria gukiinikiriria mweri uyu na njira iria yagirire na mukigie na mweri mweru wa August wina irathimo muno makiria munjitaga Wangari wa Njenga tabarira ya humuka gaturu ka wonjoria igaikorwo ikirugama hau guku gwa Kameme TV no wega ugitwamukire wamukire mohoro na nyingi tabarira iria ingi ciothe cigugikorwo cigigukinyira guku gwa Kameme TV na bye bye mahinda mega tucemanie ngaienda. Kameme TV muthegi wa ruriri. Machete, shwa, Jumamosi utuko thaa inya nginyagia thaa mugwanja live on Kameme TV na Kameme kayo kamuiki jetagwo First Officer Jeff Njoroge. Welcome to Kegwa kuhihuo murio The Experience. Of course, twina DJ Karis, tallest man in Larry constituency. Mugithi wa Kameme FM, Kameme TV. Select more music. The one and only DJ Karis, playing your favorite tunes back to back. Ikeno Kiodorita Kumatia Dogo Muago Kuagira every Saturday on Jumamosi utuko thaa inya nginya thaa mugwanja Kameme TV Kameme FM Kegwa kuhihuo murio jeta First Officer Jeff Njoroge twina DJ Karis. Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo